là ba tôi thu mình nè khi nó phải nhận giảm nó nói về lý chào vậy tướng bảo á shit tôi nó cả ngà thì bà cả nói về chào vậy á tiếp bảo chào tôi nó cả shit ai mà tôi nè tên nè bảo biển cái gì tôi về lý á cú bảo lý cú nó cả chào thì bà cả này về lý á chào bảo đi chào nó cả cú mà đi tên nè đi cú nè bảo biển nói về tôi về chào vậy á lý bảo á cú đi nó cả nè nói về chào về bao nhiêu nói về chào về bao nhiêu tiếp bảo chào tên nó cả shit ai mà đi cú nè đi chào nè bảo biển mà chào về tôi nhà về xí về ông nói đó thì lý bảo cú đi nó cả nè chào về xí bao nhiêu để lý bảo cú đi nó cả nè nhưng mà đi nè bảo biển á cú đào đi tỉ tôi bảo xí tôi nó cả nè thì bà cả tỉ á nè bảo con nè nó cả đi tôi sinh aki nè nè con đi kia nè tôi sinh nè con đi tôi sinh aki nè con đi kia mà tôi nè tôi con tôi giờ nằm đi xin nè xin con xin giờ nằm đi ngã nè ngã con ngã giờ nằm đi mà thì cũng gọi gì chẳng đó thì tiếng gọi gì chẳng ba sai đi thì Nhật Bản sai đi đây để mà lao tôi nhớ vậy chào vậy vậy còn lại đó thì anh tự cả thì thêm á chào vậy cú vậy thì vậy còn lại đó chào cả chào thêm á cú vậy này vậy còn lại đó tưởng là tưởng á tưởng thì tưởng thì chào nó tưởng nó bảo thế thêm á tưởng nó bảo chào thêm á tưởng nó bảo tưởng thì chào mà bây giờ con nhà ngài chào vậy con nhà ngài chào vậy còn lại đó shit bảo á tưởng nó bị giờ con nhà chào vậy shit bảo á tưởng thì mà tưởng vậy ngài vậy chào vậy á lý bảo á cú nó bị chạm á mà tưởng nhà vậy tí vậy nè bảo con nào chạm á con nào chạm á đây mà đi tôi con nhà chào tôi nhà tôi mà đấy đúng bạn tí vậy cú vậy chào vậy chào đúng bạn thì mà chào vậy này vậy cú vậy con đúng bạn tôi được nó tôi đúng bạn chào đúng bạn tôi đúng con đúng bạn tôi giờ mà tôi con thì bà cả tôi con đây cho qua cả bạn được chạm này thì con đó đập để trả lại sai xia thì đâu lớn xia thì đâu lớn con xia thì đâu lớn con nó anh mà thì đi còn lại đó thì đâu lớn con này thì đi bao nhiêu con mà con được chạm ấy
အဲ့ဒီမှာ9ရဲ့4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့1ဒီ9ရဲ့4ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့1အဲ့ဒီမှာခွန်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့3 1 3ဆိုကြီးကြမယ်ထိတ်နောက်အငိမ့်နော်သူကဒီ3လုံးကခွန်ထိတ်ဒီနှလုံးကပေါင်းခြင်းက9နောက်ပိတ်ဒီမှာဒီ3လုံး9ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းခြင်းက1ထိတ်ခွန်ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းခြင်းက3ကနောက်ပိတ်1 3လို့ကြမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ1ရဲ့3ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့3ရဲ့2ရဲ့ပေါင်းခြင်းက6 3ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းခြင်းက9ဒီမှာ6 9လို့ကြတယ်ထိတ်နောက်အငိမ့်လာနော်ဒီမှာကျတော့2ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့က8 2ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့8ဒီ3ရဲ့1ရဲ့က81ရွာထည့်ထိုးရမယ်ကဏ္ဍထဲမှာပါတာပေါ့81က8 1ဒီထဲမှာတော့မပါဘူး1လည်းမပါဘူးဒီထဲမှာကျတော့ဒီကတပေါက်တည်းကြတယ်ဆိုတော့ဟိုထည့်တော့ထိုးပြလိုက်ပေါ့1ကလည်းတားမြူးနေတာဆိုတော့80နဲ့မှ1ဒီကောင်တော့9ခွနဲ့မဆိုင်ပါဘူးအဲထည့်တော့ထိုးရမယ်ကဏ္ဍမှာပဲ81ကြလာတာကတော့တစ်ခွက်တည်းစိုက်ပါခွန်ရဲ့9ရဲ့ခွန်က1ရဲ့3ရဲ့1 3 6ရဲ့ဒီနှလုံး9ရဲ့6 9ဒီမှာကျတော့ဒီ3လုံး8ရဲ့ဒီနှလုံး1ရဲ့8 80နံပါတ်1ဒီမှာဒီ3ခွန်နဲ့8နဲ့ရရင်နော်ဒီဒါလေးတစ်ခွက်လောက်ပြလိုက်ဒါနဲ့သူကတစ်ဖြစ်ချင်းလေးတွေကစားတော့တာစိုက်ကတော့ဒီယူလေးပါဒီ3လုံး6 3နဲ့တက်မယ်2ရဲ့3ရဲ့6ရဲ့တက်မယ်8ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့တက်မယ်အဲ့တက်ကိုတဲ့သူက6ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့ပြန်ဖြီတာနော်တက်ကို6ရဲ့4ရဲ့1နဲ့တက်မယ်ဒီတက်ကို3လုံးတက်ကို6ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့တက်မယ်ပြီးတော့ဒီ1ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်မယ်တက်တင်နဲ့ပြန်ဖြီတာနော်ဒီတက်ကို6ရဲ့4ရဲ့တက်မယ်1ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့တက်မယ်အဲ့တော့ထိစီရောနောက်ပြီးရောရရင်နော်ဒီတက်ကိုဒီ3လုံးတက်လိုက်တော့တက်ထည့်ရမယ်ဒီ3လုံးတက်တော့9နောက်ပဲရမယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ3လုံးတက်ကိုဒီ6ရဲ့9ရဲ့6နဲ့တက်မယ်ထိစီရပြီ6ရဲ့9ရဲ့6ရဲ့တက်မယ်ဒီ9ရဲ့6ရဲ့3ညရဲ့ပြန်တက်မယ်အဲ့တော့နောက်ပဲရမယ်ထိစီနောက်ပဲတစ်ခါလေးရနော်တက်နေကစားပြီးတော့ဒီတက်ကို6ရဲ့9ရဲ့6ရဲ့တက်မယ်9ရဲ့6ရဲ့3ညရဲ့ပြန်တက်မယ်အပေါ်လည်းအဲ့လိုပဲ6ရဲ့ဒီ6ရဲ့6 3နဲ့ပေါင်းချက်တက်ကို6ရဲ့4ရဲ့1ရဲ့1တော့ထိစီရမယ်1ရဲ့1ရဲ့9နဲ့ပြန်တက်တော့9နောက်ပိတ်ပြန်ရမယ်ဒီမှာလာပြီး8ရဲ့2ရဲ့1ရဲ့တက်မယ်အဲ့တက်ကို9ရဲ့1ရဲ့ဒီက6ရှိတဲ့အတွက်9ထည့်ရမယ်9နဲ့တက်ပြရမယ်9ရဲ့1ရဲ့9နဲ့ပြန်တက်ပြရမယ်အဲ့တော့9ထည့်ရပြီဒီဘက်ကလည်း2ရဲ့9ရဲ့4ရဲ့2ရဲ့9ရဲ့ဒီဘက်ပြန်တက်ပြရမှာဆိုတော့2ရဲ့9ရဲ့ရှိနေပြီခွန်ဖြစ်နေပြီတက်ဖြစ်ဖို့အတွက်၄ပဲထည့်ရတော့မှာ၄ထည့်ရအောင်နော်၄ထည့်မှတက်ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့မှာ2ရဲ့9ရဲ့4ရဲ့ပြန်တက်မယ်4ရဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီတက်ကဒီ3လုံးနဲ့တက်မယ်ဒီ3လုံးနဲ့1ရဲ့1ရဲ့9နဲ့ပြန်တက်မယ်ဒီမှာလည်းတက်သွားပြီဒီ3လုံးနဲ့တက်မယ်6 9 6နဲ့တက်မယ်9 6 3ညနဲ့ပြန်တက်မယ်ဒီမှာလည်းတက်သွားပြီ9ရဲ့1ရဲ့9ရဲ့တက်မယ်2ရဲ့9ရဲ့4နဲ့ပြန်တက်မယ်50နဲ့မှ4ဒီဘက်က54ရဲ့ဒီဘက်က81နဲ့39နဲ့81 81 3ခွန်54 81ကတော့ဟိုထဲမှာမပါပါဘူး81ကတက်ထည့်ပြရမှာ81ကဒီထဲထည့်လိုက်မယ်80မှာအဲ့တော့54နဲ့39နဲ့81နဲ့81နဲ့ကြိုက်စမ်းတော့54ပါပဲ54ကြိုက်စမ်း54 81ကလည်းလာပါ39နဲ့ဒီ3ခွက်ပေါ့3ခွက်က3ခွက်ပါ9 break လာတယ်9လေး9 break 7 9 break အားလုံးဟုတ်ကြပါပြီ